Yes, bakunzi ba Ruka Empire rero kanongeye mbifurize igicamunsi cyiza kugubwa neza aho muherere hose birumvikana rero nyamuneka nta kindi tugarutsemo ni amakuru arebana n'umutekano politike na diplomasi kugira ngo tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi sinjya ntinda myongeze mu gihugu cy'u Burundi, nyamuneka nkubita mbangura mu buryo bwihuse cyane kugira ngo ntaza gutinda mu mayira muri rusange. Twirukanse cyane rero sinibutinde, munyemerere rwose mpite ninjira mu cyitwa amakuru, mpite ninjira mu cyitwa imiripuko. Babwiye yuko rwose ikibuga cy'indege cya Bujumbura mu kanya gato rwose ikijyanye na connection cyongeye kuva mu buryo navuga yuko udasanzwe, ndetse kandi ubu tuvugana uwitwa General Neva nyamuneka akaba yamaze kuba yakongera kwikanga nyamuneka kudeta idasanzwe yo mu rwego rwo hejuru, kuko isaha ku isaha afite ubwoba ko ishobora kuza kumuhindurana isura. Nk'ubu munyemere mbabwire yuko ngo abarimo ba General Prime Niyongabo by'umwihariko ntabwo ariko bizera, ndetse n'abandi bagiye batandukanye hano muri ibi bice by'umujyi wa Bujumbura. Amakamyo ndetse y'abasirikare menshi cyane ngo arimo aragaragara azamena abasirikare ku rugo rwe, ndetse bagota mu rwego kugira ngo isaha ku isaha ataza kubura ubuzima cyangwa se bakaba bamutera icyitwa kudeta itunguranye. Ibi rero tubivuyeho by'umwihariko munyemere mbabwire yuko no mu bindi bice bigiye bitandukanye situwasiyo ari hatani, ndetse ibintu byongeye kuba bindi kuko rwose nk'ubu munyemere mbabwire yuko hano mu bice rwose bya Bujumbura nanone ku rundi ruhande icyitwa FARDC, abasirikare ba FDLR bose ngo barimo baragenda bagaragara muri uwo mujyi, ngo bikaba bisa nkaho rwose bari bamaze mu myiteguro idasanzwe hano hafi neza n'ikibuga cy'indege by'umwihariko, ndetse bamwe bakaba banafashaga abacancuro mu bijyanye no kuzamura indege zo mu bwoko bwa CH-4 ndetse na Drone zo mu bwoko bwa kamikazi, no gukoresha bimwe mu bikoresho by'umwihariko by'igihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzine muzinga, ariko hari ukuntu amakuru aryoha rwose ugasanga nyinjiyemo n'abanje no gusuhuza abantu badukurikira, kandi burya baba ari abantu b'agaciro muri rusange. Ubwo rero kambanze basuhuza ariko tunabaye ikaze kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse bari South Africa. Ntago ndi bugene n'ababwiye inkuru idasanzwe, ariko iyi nkuru mbere yo kugira ngo nyinjiremo reka mbanze tunasuhuzire rimwe, dusuhurize rimwe abantu badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari mu Bubiligi, mu Burayi, abantu bari muri Canada, abantu bari hano muri za Australia, nabo tubaha ikaze nyamuneka kuko nabo ni abantu b'agaciro. Ikindi kandi mugomba kumenya ni uko ubu tuvugana abasirikare b'Abarundi bagera ku 8 rwose bongeye guturuka mu buryo budasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi kubera gutinya kuba wakoherezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birumvikana yuko nyamuneka icyitwa M23 nacyo kimaze gukora akazi katoroshye, karimo rwose kuba aba bagabo barimo barasa ku rwego rwo hejuru guhera muri teritwari ya Masisi. Ibi rero byahahamuye bikomeye aba bagabo by'umwihariko bari hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko bategurwa kuva hariya mu Burusiya n'ubundi boherezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya kuyobora urugamba muri rusange. Turaza kubyinjiramo rero umenye inkuru y'aba basirikare bamaze kuba biturukira mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka gato ku kijyanye n'amakuru rwose arimo aragaragaza abanyamurenge bakomeje kwicwa bikomeye n'ingabo z'Abarundi mu misozi miremire y'Iminembwe ndetse na za Fizi. Turaza kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi muzi no kunyemera tugaruke gato muri CNDD-FDD tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru rero ni menshi cyane, turaza kuba tugaruka kuri byinshi. Icyo usabwa nta kindi, nimba ukunda Ruhuka Empire kora subscribe, nimba utari bayikora unasharinge iyi video igere kure, kuko ni bimwe mu bintu by'agaciro. Asigaye unatere comment kugira ngo utwereke ko turi kumwe muri rusange. Reka duhita duhera muri CNDD-FDD rero, by'umwihariko ninjiye muri CNDD-FDD nkubwire yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuba rwose gisubiranamo mu buryo navuga ko budasanzwe, cyamaze kuba rwose gihangana mu buryo bukomeye cyane. Ibi rero birimo biratuma ibi byose bibaho. Amakuru namaze kwakira
nuko rwose ngo ari igisirikare cy'u Burundi kirimo kiragenda kibikora mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko kirebe abagambanyi bari muri CNDD FDD ku gusubiranamo mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za leta, ni mu buryo bwo kugira ngo bamenye abagambanyi barimo, kuko isaha n'isaha bamaze kubona yuko igihugu cy'u Burundi ari kimwe mu gihugu gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane, kuko uku gusubiranamo kurimo kurateza ikibazo gikomeye cyane ndetse bikanatuma benshi bongera gutekereza kabiri bagatekereza ese abantu duhanganye nabo ni bande, bimeze bite. Nyamuneka kandi igihugu cy'u Burundi kugeza magingo aya kirimo kiragenda kigaragaza ko uku gusubiranamo kwacyo by'umwihariko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye ndetse bakabona abagambanyi mu buryo bworoshye. Uwo wari gukeka rero yuko ushobora kuba wagambanira igihugu cy'u Burundi ni uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ndetse n'uyu mugabo ngo ni Gervas Ndakobuca, abo bose bamaze kuba binjira muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nakubwira cyo situation ni hatari ndetse ibintu byamaze kuba bifata indi ntera muri rusange hano mu gihugu cy'u Burundi. Dushobora kuza kubona umwiryane ushobora kuza guteza ibintu bikomeye cyane muri CNDD FDD ndetse yewe kandi no mu gisirikare cy'u Burundi. Nta muntu n'umwe uraza kuba ubarizwa muri uno mujyi wa Uvira muri rusange, by'umwihariko ku ruhande rw'ingabo nako ku ruhande rw'abanyamurenge n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Ubwo rero rwose ubwicanyi bwatangiye gukorwa, mwarabibonye ko mu minsi yashize batwikiye amazu abagera kuri 6 rero bongeye kwicwa no mu bice bya za Songo. Si ibyo gusa kandi nanone umusore wo mu kigero cy'imyaka 28 w'amavuko witwa Chance Emmanuel, uyu musore rwose nyamuneka yari asanzwe akora akazi ko kuragira inka, yaburiwe irengero nyuma y'aho rwose ngo yafashwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC agafatirwa ahitwa Inyunzu, ni mu cyahoze cyitwa Katanga. Abasirikare ba FARDC rero bamufashe barangije baramutwara kugeza amagingo ya rero umuryango we ukaba urimo uramutabariza. Ubutumwa rero by'umwihariko twabahawe n'abaturage rwose bahariya mu bice by'iminembwe, ariko kandi uyu muryango wa Chance wanafashe umwe uyu muryango wa Chance wanafashe na bamwe mu basirikare ba FARDC bagaragaye nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Andi makuru rero yongeye kumenyekana, telefoni ye iri kwitabwa n'abasirikare ba FARDC. Ubwo butumwa rero bumutabariza kugira buti Chance Emmanuel wakoraga akazi ko kuragira inka ahitwa Kongolo, ejo afata gahunda yo gutaha muri Kivu y'Amajyepfo kimwe n'uko n'abandi bagenzi be yararimo ari mu nzira agenda aza gufatwa n'abasirikare ba FARDC. Burongera bukagira buti rero aho yafatiwe ni Nyunzu. Akimara gufatwa rero yahamagaye abo mu muryango we abamenyesha ko afashwe. Igitangaje rero nyuma y'uko twashakishe nimero ye tukamuhamagara, izi nimero nyamuneka zirimo ziritabwa n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Umuryango we rero kandi uvuga ko utazi iwabo, uvuga ko rwose utazi abo basirikare bamujyanye ndetse naho bamutwaye, ni nayo mpamvu by'umwihariko babashije kuba bamutabariza. Muri ubwo butumwa rero butari ubwo bwo gutabariza uyu musore ngo ni Emmanuel, umuryango we urimo urakwa amafaranga kugira ngo bamurekure, nk'uko abenshi bakomeje kugenda babigaragaza bari kuvugana n'aba bamushimuse. Ibyo gushimuta rero abanyamurenge bari rugezi bikunze kuba cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitangaje rero cy'abasirikare b'igihugu nuko bakomeje gukora ibikorwa by'ubushimusi ndetse no kuba abaturage b'abanyekongo bari kuzira akarengane, ndetse kandi hari n'ubwo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikoresha imitwe yitwaje intwaro mu gushimuta, ariko bikarangira bose bisanze mu mugambi umwe. Bamwe mu banyekongo rero bo mu bwoko bw'abanyamurenge bashimuswe hano za Mwenga, Miyama, Fizi, Uvira ndetse n'ahandi. Ni ibikorwa bizi yuko rwose bimaze gufata indi ntera. Chance Emmanuel rero washimutswe ku munsi w'ejo, twabwiwe amakuru y'uko umuryango we rwose urimo uramutabariza ku rwego rwo hejuru, nyuma y'uko ukomeje kugenda utaka kandi utakamba uvuga ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo irakora buri kimwe cyose gishoboka cy'ubugizi bwa nabi muri rusange.
ntago ibi ndabitindaho, ndaza gukubita mbangura by'umwihariko mbabwire yuko abanyekongo nyamuneka babujijwe kwitabira isiganwa ry'amagare ryagombaga kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Ni isiganwa rero, ni shampiyona y'isi igiye kuba bwa mbere hano muri Afurika. Amarushanwa rero y'isiganwa ry'amagare ateganyijwe kubera i Kigali mu Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yabujije abagombaga kwitabira iri siganwa ry'amagare. Aya marushanwa rero yo gusigana ku magare azatangira ku cyumweru ku tariki ya 21 z'ukwa cyenda 2025, akaba azabera mu murwa mukuru wa Rwanda. Amakuru rero aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko iri rushanwa ry'amagare ryafashe icyemezo cyo kutohereza abakinnyi babo mu Rwanda, ariko ubwo ni ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma rero ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga mu bya gisirikare umutwe wa M23 uyizengereza, ariko kandi rugatera utwatsi ibirego u Rwanda, ahubwo rugashinja guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'2020, mu mwaka w'1994. Aya marushanwa rero yo gusiganwa ku magare agiye kubera i Kigali mu Rwanda, ni aya mbere afatwa nk'akomeye ku mugabane wose wa Afurika, kuko nicyo gihugu cya mbere kigiye kuyakira. Umuhango rero wo gusoza iki gikorwa uzaba tariki ya 27 na 28 mu kwezi kwa cyenda, bikazaba ari ibirori bikomeye, ariko nta munyekongo uzaba wirimo. Nyamara rero abanyekongo babyitabiriye ntiborohewe, kuko ni uruhombo rukomeye, kuko ni umunyamahanga mukuru w'irushanwa ry'amagare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Jean Claude Kongolo, yabwiye itangazamakuru ko u Rwanda rwateye igihugu cye, bityo bikaba aricyo kintu kimwe kiratuma aya marushanwa batayitabira. Yagize ati igihugu cyakiriye isiganwa ry'amagare cyateye igihugu cyanjye, niyo mpamvu abanyekongo tutitabiriye rirarushanwa. Ibyo kandi byongeye gushimangirwa na Minisitiri wa Siporo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Didier Bodimbo, aho yagize ati nta mukinnyi w'amagare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzajya mu Rwanda, oya ntibishoboka. Bamwe mu banyekongo rero bari biteguye kujya muri aya marushanwa baba babajijwe cyane, kuko barimo nka Jimmy Muhindo uherereye mu bice byabohowe na AFC M23, yavuze ko ikibabaje kuri bo ngo ni uko bari babyiteguye kandi bari barakoze imyitozo yabyo, bityo bakaba babujijwe ku munota wa nyuma, birababaje. Naho rero Joel Byivilo umaze igihe abyitoreza muri Kenya yavuze ko ibi bibabaje kutitabira iriya rushanwa ryo gusigana ku magare, avuga ko kandi yari yiteguye kuzirikana ubuhangange bwe binyuze muri iriya rushanwa. Nk'uko rero ndabona ibintu bitoroshye cyane. Reka duhite rero dukomoza no kuri ino nkuru, by'umwihariko rwose y'ingabo y'abasirikare b'u Burundi batorotse, by'umwihariko nyuma y'uko bari gukora ikosi rikomeye muri Moscow, ngo ni mu gihugu cy'Uburusiya. Abasirikare b'u Burundi rero bari baroherejwe mu mahanga kwiga mbere yo koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje gutoroka. N'abasirikare b'u Burundi rero boherejwe kwiga bya gisirikare mu Burusiya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo bazajye kubafasha guhangana n'ibitero bya M23. Abasirikare rero bivugwa ko ari 8 nyuma y'uko bari bageze mu Burusiya rero, aho bari bagiye kwitoreza imyitozo ihambaye ya gisirikare, bahise bacika Moscow, mu murwa mukuru w'igihugu cy'Uburusiya, bajya gukora ubuzi bubafasha kugira ngo babone uko bataha. Iki gikorwa rero cy'aba basirikare bakoze gica amarenga ko badashaka kujya kurwana uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko hari n'abandi benshi
babyanze barafungwa. Hari n'abandi benshi rero bahanganye n'uyu mutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ubutumwa buvuga ko abenshi banze kongera kwinjira ku butaka kugeza ubu. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero zirimo zirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo rwose zikomeze kurwana na M23, ariko abandi bo barimo baragenda babitera utwatsi, b'abarundi benshi bafite amapeti agiye akomeye babirwanya. Umwe mu basirikare rero bakuru bafite ipeti rya koloneli yatangaje ko abofisiye bo ku rwego rwa jenerali barwanyije icyemezo cyo kohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko izi ngabo z'u Burundi zitakigera zitsinda intambara. By'umwihariko nubwo rero babyanze, Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje guhatiriza biturutse ahanini ko byabaye ndetse n'amafaranga, avuga ati mugenzi we Tshisekedi urimo urakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kugira aho abasirikare banjye bashyize banga kuza kuri tere. Nubwo rero guverinoma zombi zashyize amasezerano ku bufatanye mu bya gisirikare, Ndayishimiye yahise ahembwa ashimirwa amamiliyari y'amadolari y'Amerika. Abasirikare kandi bari baroherejwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abahabwaga amadolari 500, amenshi yose yajyaga mu gifu cy'uwitwa Ndayishimiye. Ngayo nguko rero birumvikana. Naho ku kibuga cy'imirwano rero situation ni hatari, ibintu bikomeje kuba ibindi. Nyamuneka urugamba rwose ruracyakomeje kuba imbere nje mu bice bigiye bitandukanye. Icyitwa imiripuko yo ku rwego rwo hejuru ikomeje kuba. Nko munyemere babwire yuko mu bice byo muri teritwari ya Warikare ni hano rwose ahitwa Burayi, icyitwa imirwano ikomeye cyane yongeye kuhagaragara mu buryo bukomeye hagati rwose ya Wazalendo na M23. biza kurangira icyiswe Wazalendo cyongeye kwihaniza bikomeye igisirikare n'ubundi cya M23 mu buryo navuga ko budasanzwe. Ni amakuru rero yageze, ndavuga ati nyamuneka nayo ndaza kuba nyabagezaho 5/5. Gusa icyo nababwira cyo anga situation hatari, urugamba rukomeje gufata indi ntera. Amakuru rero atugeraho yemeza yuko ibikoresho byinshi byafashwe birimo imbunda z'amoko agiye atandukanye, by'umwihariko izi mbunda zo mu bwoko bwa AK47 zitwa za machine gun za PKM, zose zahafatiwe. Amagambo akomeye by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyinjiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri murabyibuka mu mwaka wa 2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite ngo nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunikira AFC M23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'Abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo nibyoroshye na gato, kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba Mayimayi bari bamanutse kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo
ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye kuko wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire muri iyi mitwe rero ya mayimayi. Ni amatsinda abarizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mubyumva. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare